Now I say Jehovah. Me push. Mama fami wedi. Bahudi free. Mama. Oh. Oh, 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 in Kwasumo, where did my Unya Menipa? Me, yeah, would Mira, Mira, Daddy Nara, me I would be. Say I would. Me I would be. Mira, Jesus. I would day to you say and you young be free Nia free beswaba. Oh, sorry to yeah, would no be nyampa. Yeah, nyampa be free. Nia free beswaba. Oh, sorry to me. Oh, 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 da 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 da, di besaba. Oh, sorry to me. Da da da, ba na 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 na. Oh Jesus, every baswaba. Oh sorry to me. Hey 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 hey. Need Jesus on your side. Need Jesus on your side. Oh, I am moving. Hey, 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 hey. Oh, one measure, haha. One man show, hey, hey. Yeah. Oh, need Jesus on your side. Oh, need Jesus on your side. Psalm 48 minutes after 6 a.m. Maakye braso yesinkonya. A free sabre copy masano pa non do ebebo. A for God encounter. We back on your radio.
On behalf of the team, we just want to say thank you so much for making us your number one this morning. And you can be rest assured. Sound of pay. Eradibeya Okesia. Copy say you baby, you know. Eradibeya Okesia. We transmitting live from our national studios here. Akuya Frakoma, precisely at Chim Abo in the eastern region. Networking the globe by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com. My TuneIn Modern Ghana, Zaino Radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. Download the apps and search for Ahenkan 93.3. You are good to go. And of course, we're bringing you the Thursday edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Maakye, Easton's official biggest breakfast conversation. Is airborne. You can tell a friend to tell a friend to tune in to 93.3 and enjoy the Thursday edition of your most syndicated breakfast show. I'm not doing this alone. On behalf of the top-notch production team in town, Di Ahenkan Kwame Aboa, Ajimpa Hene Kofi Mensah, Kobike Kwame Asante, Billy Man, Midin Obuoba Ofori Amanfo. Privilege to be your chef for this AM drive live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. Eye for God encountering. Anope kan ho every Sabre. Na yeni Ghana nkomoi. Yanko so anka no kre no. Empani se itire nyanti ye. Fatwa so. Nyame nshira. Remember, we streaming live on Facebook and YouTube. Obetimia journey or udru hono mo amepacha. You like the page, you comment and you share. So what I say, I don't know. I don't know. You back in kind of messages now. What you go on na? And Intifabra. It is an interactive show. We encourage you to be an active listener by sending those comments and thoughts via WhatsApp or normal SMS 0533-898915 0533-898915. Bring your voice on. So we are more Samson Ibisako and net the morning in our Daroma. 24th day of August 2023. We about say ena isitie. Anope also men kan say ade say ahomachini ho ba bi ade achie yi ensuo no petepete kakra wa puema ntem ya yahodo no ebi na ose men kan say e free premtobro ho aircraft no ade ewiem bete ene ewiem bete ama ewia no anantenante mu ebe sa akosi anwumre enu ntimi sa atwe aba akire na masisu bie mama wo a ose men kan say no pay free sabre aircraft no ensuo no be said ye petepete kakra be no ho bibi tisi obosuo titiri wamo ben kwaye ne mepo no wamo no be experience sa de no na mom e free prem tobre ho aircon no ewiem beti awia ne be yiniti abo ene nti ya no wa hyene nso e be sa akosi anwumre ene nti wadaro me wiem bo brese de be sa ko ne da mu na no na wadaro ma me de ama wo no yen hyene nso emfa ma me Maakye eno ni jumadi ni din ofremi obo ba ofori amanfo afei na adu fidi na to ha no mo a yesan mo akye amwakwaba e de abaso biom Ghana adisie oboba ofori amanfo emamo akye e de ba Ahenkan 93.3 FM
Otimimo, me was Jesus. What's a man if I told my no umpire, my emphasis that may rade. I wanna dominate the humor, bro. I would ya dum wo enemy. Ye koda se ufo on a domini mobile who swam no pay. Wakan ya can't yas for home. Techrema double gym, moje di mu fu sanye. And into you would GDA se on Nunya mea. O son be share yen and I read the sumu. Wabra na yada na ye nimnia air coswo. Ejapadie bebre a ye pre. Ahodie bebre a ya sorry ye be pre no. Enra ye koda ye no ye de ni nyina agya ho. Se hwan na na ehwe so, se hwan na na ehwe so, se hwan na efa bi, se hwan na wo mfa bi. Ni nyina ni ye nim. But Ewurade anwen yen. Ewurade akora yen. Ama no pay ade ache yen. Enya wo nko a. Ewurade ahwe so ama ade ache wo. Ade ache me. Ni nti ne ye kan bom se ade ache ye nyina. Na ni jesem ewo mu ni se enra ne awoda dan papam ne awana dan papam ne awoda bansuru so ne awoda bantia ne awoda ketepa so ne wana ketepa so anopa ni onya aduane di nra ne wanya aduane ani nra ye nyina anopa ade ache yen yo ade ache yen na ye wo gidie se wonu nyankopon a wafiri niema paase ewe yemu no wode bekwa awie ye pa sanka Ewurade abre ye ne a anka ye koda ye wa ama ade anche yen eduru ba bia wabam bebu but I am telling you se Ewurade wo mre wo eni nti na oda so tiase no medofo Ewurade wa adwene wo ho adwempa ne nya maamu ntia nya abotre fama no wate na koso atena ni nwunu na se na eyire so kire so seden Nyankopon ba Nyankopon no nkronkru Nyankopon wa ya adum wura ne behwe wo so a wo ho ma asem obema wadansidie na won so beka se men so Ewurade ayemiyie men so Ewurade amama dansidie nya abotre fama no Ewurade yebompa ye jai wade hye nyina hye wo nsa ne dai oyini Yesu bo wo ma ho ban wate anopai ye jai won akoni abadie nyina hye wo nsa wasema me ate ase se ye kwa a woni ye beko ye ba woni ye beba wo bebo ye ho ban enne ne da nyina Ewurade ye ne safa ma wade hye wate ye ne safa ma wo mo enne nia otena ka mu atu kwan akwa chirichiri Ewurade ye twini wura wapam ni mu apam ne se yen yasefuo bi ani ho no mo a obinya ka akwanhia Ewurade wade hye mo munya ka akwanhia Ewurade wade hye mo won ani entutu ngu wonsem ema won te yaw e wa brabom se oyaw ne ba Ewurade na wahumfram aguso na adwudin woni ye wura woni ye agenkwa woni ye ja ogidie se wo be yama yen eto de din Ewurade ye sane beje wo ma sane wa say embo say you will come through for us in all changing seasons of life Ewurade say emu ya ye din ana wa sore wate emu ya ye Ewurade na wa sore abeje yen wate Ewurade ya ba mu ye bu ana wa hye yen den wate ye nipa eni nti toda bia ye toba ha toda bia ne ya ba mu abu but anopa ye srawo sesa ba mu buo ya ba eye sane behwe yen na kai wapam eda ye ne wontem se wunya ye nhye ya tamfo nsa na mom ubeye yiyiye na dansidi abusu ama yen eto de din a eye sane beje yen sene wasem ase yen bo na wotwe wuni eguso ka ho asem se ya sase na eya ye bibie wo ho a ya wie ye beye kokuro ya sase na eya yese de enipa nyina ye yi ama ya wie ye no let people run to us ye wogidie wo mu sanse wasem amayate ase se wenu mu nyina mu no se ye behwehwe wo Ewurade but if you will seek God earnestly and plead with the Almighty as we are doing this morning, we believe so be seeing any munyam Erade shall many unyam wate
Domo boa wo ma wate. Wasem ne se ne ye wie ye be ye kese. Awurade ye wie ne be kese de na nya wie ye se ya bon kwakra kura pomam. Ya bon mere wa kura pomam. Awie ye ne se onwunu nyo no. Ne wa bie ne so to no. Na wie ye be ye kese. Atofo beba. Asem ne se onwunu nyo ene no. Nia ohia yaresa no. Awurade de ayaresa mmoroso beko. Your end shall greatly increase. Anope we wie ye Awurade be mana ye kese wate. Wonwunu nyo no. Store na we bie no wanya akwadura na kete no so na wasori ye. A wo se wu kodi pa no. Wasori a wo so koye masom no. Anope ye Awurade se yenka nkire wo se we wie ye be ye kese. Onwunu nyo no ubenya dansedie, ubedidi. Awurade ngu wani mu ase. Odi ewo mu an say obeye din no atena ne nwunu na say na wa humble yourself for the process wa go through the process na wa believe we say Awurade kan wo ho na send your kan ye e the book of Philippians chapter 1 the verse 6 that we should be confident in this very thing that the Lord who had begun a good work in us will surely complete it until the day of Christ Jesus. So shall it be. Seek God earnestly and plead with the Almighty. Commit your ways to His hands. Call Him to come through for you in all changing seasons of life, and you will never regret. Christ assumed you nka ho na do no so mfa ma ho. Anopa ifa ni je fa hia da no. Hey, who would you be doing in your video? Fenije, for sheer dano. Na cancer pegu and Casabra Bosso say. I'm not paying Kwana, I said your Kunimuya ding, a bedroom numreno, a radis obey me cassia. Drive any out here, me and pay. Found who share radensa. Na Fenije for quail, Jumanimu. Passing a beer before car and then say. Emunemuna. Tiwanim e kom do kra sresre na Awurade be hye wani monyam Awurade nka ho na do no so mfa ma ho oye Nyankopon ba Nyankopon no nkrunkru Nyankopon eya no wate ase se eyire so sire so seden oya adum re obehwe wo so na wo ohomma asem eyire so kire so seden ongu wani mu aseda ofre me obo ba ofori amanfo Awurade asum ye nka ho na do no so mfa ma ye nyina ewe Yesu dine mo amen e ba cho ye the sport say to aso mu wi a ye be ba ni asan ba beto aso e dia ma ho but for now sports yo apo moko de obi bibia kama bibia de dadin yakwasa ba biem ye beto aso anisa for God and country sure na mo si GF fo abato no mu di kan to president de wi asan beto omo aka ada na mo ye ni sa sana football for kwatna sense sana mu nyina mo ye adwen say sana mo ye ni de bia enye sana mo ye ni de bia but afedi en de sana mo dwen hu so mpese ko ni sana asa mo ye ni say be influence ayada elections no gina mo football peoples na so man mo ye mo bo na mo so mpese akwan wi dia ye wa bon tienti enti mo ya mo ni ayi ye ni any say we and training kra na call mo meetings you don't get opportunity to talk now to what am saying I we observer uko in the Congress and I'm manage ho sa on almost football for almost be football ecosystem and ya omo anka san come commentary e and they say commentary no come say bedu be no beto am nti obogwa fo ko de I'm telling my say no so my omade some ton obi ani so adwani bi anu and radio station bi no ska ko so but no de me no mo ya adwen am ton commentary man yes I was some ton say right bona sebi kafachu ase ya wi na ye kan wasem na yi so pese yi di ase o pese yi was wu miawu o masa ne man now sacrifices be break cause was EP na de hwe say ye hwe efe but right na moton sure just can be no de bo ho bra ndi wo ton man yes o ton wan ke right but the issue is o mo ton a o mu nya sika na o de be den eno ni asem no
So that's it. It's one of the utia Kenya ya. Oh, but utia we are dying. Bet the almost with your almost 10%. I know the amount come up. Maybe bet in the say Joe Biscana. We accountability the money panel. Sika we are maji 10 pesos. 10 pesos. Me the koye we. Me the koye we. Because I baby mu ami tia ma wa. But you are 20% scrap. So tia no hu near one day more problem. One day countries need a two no develop. One day more question me be sa pa. 11 no me hu. Omo dey aden. Dey ade. 11 no. Uso omo dey aden. Ai. Bese one day me be sa no a cheche mo pa. Go to no dey tua. Me nim say obi sa ka me boa me. Nti o dey me henya me adoma o dey Monday mpacho prepare ye na be yima no. To dey tua o. Ba ye tua na ye tua no. Ye dey den. 11 ba ye. De bia ye ti 11. Ba mi hu ade e betima ka say o 11 ade ni aya to no. Bia nya ho fa so say o. Black Star senior police for na soldier for you tua mo kan na say 11 ni bia. 11 ana me bo da bia nya bia. Anya 11. Me saska na ti di tua. Da 11 ye sheda bodin se ye de bibi. Good. Okay. So atias nti mi beze mi hu ade kom di 11 na ye se ne a omaka se bet no di na mo 10%. Police for no we ni e den etua mo ka. Oh I know the statutory payment e wo ho dada. Me fa no mo generative scan di tua mo ka. Oh we be indirect taxes are nyina ye tua ne sa ne ma. Asa na 11 so ye part of indirect taxes. Dabi. Eno no so mo sheda to din. Okay. How many project we see was say ade we ntina agi 11. Oh all right. Na me two so COVID-19 sa common fa no mo tie en pese no so kire me. Awu so tete nya so mo te. E ja no so mo discan ye den. Ene ma mi ne ha mi. Ami wo fia ye ha mi na pese mi bisa wo. Nti mbele wo de o ka. Mo ye niam bebre o. E bia say Tamale international airport o ma ye. Sa. Say no so ye sika. Eno na once about now to me question eno no ye the DC one me say the sas kan baba ye. That big. Who say 11 no. Time omo baba omo ka kire say ye ntua no. Omo say ye tua eno ye de be ya kwan. So I say akwan no asese ne ye de be ye. Ene niam ba ko mienu bi ye de nyina be ye. Eno kra ka ho bi na mo yi toe boot ne fi ho. So I say. Ene ezi ase. Sa toe boot so mo de ba. Toe boot no. Omo kan so omo de ba ba. Aye bibi. Enya mai. Jama me the tax in no muti o bet am fan show bibi o man no say de niam anye am ma to ni mra no de me no ya adwen say omo je to no omo fanya am fanya bibi e to no omo ji 11 ya 2 no so de ye mpene mo fa to da be omo no mo yi 11 na free o omo nyi no fio 11 no mo fa to 11 de just aban sesa aban sesa na ewe mu ana te so de ene enfisu da omunya income more than even 11 kra I don't know yeah ba kwa 11 so ko to buti no to buti na nya de ko 11 years o ko ta de ba ko na me kan mom use mama me ko to 11 say to buti de na selected people be say who ni ka unkutia and I even know ka no wan ko fa sa be ya to buti no wana unkutia but 11 ni de universal me obia kwa na mobile money obia seniska na say bia unyusu mobile money onyusu mobile money dia oni problem I say betting untwa bi dia enkan na say utwa bi dia kwa na 11 ni de kopa nti no mo that be o once I going to make we ni say on bet to 11 unless amount na o dia transaction no e do some point bi that be o first na threshold no ho but e dey o ma ye fi ho and they will send 50% so crowd bit ya 11 oh Samu okay first ni dey na mo threshold 100 cedis but and now ni and then who tia who send 1 cedi who bet ya 11 who send 20% so crowd bit ya 11 but ade ba ko ne say to no adu gonza me ka so emra ne say me I feel say ono munya mo ska o horum da bi na e man nkofo kwan so man nkofo digwa o to na ase o kan sa dia ni de so kan sa dia good and because nkofo ni sa dia so bag we say du abako no work akregita but then kadu wonu ahwim no ko obi an dia true o kan sa dia na madam fu bi na madam fu bi ye adwuma o to horum na o so me say da maka ne chi I'm sure that traffic lechi. No, mama, try don't suit me. Okay. Yes, I can't do but I'm sure that one's there. What's it? That's on any year. You got a moment to win because we can as a carnage. Once a caswa, it mitia could do better say Carabule. Not almost said that. I'm sending them. And then in there. But no crown aside, and yet necessarily say, Yemfa, Tobu to no cram per se. But he bet me innovative. Edi bi before fraud ya baho
So that's here. Okay. And yet chinchina say yenyi yenyi ska. Ba betimi di bibi di aba be che say ye pese yenwanu mu di dwanko ade a. Ye betimi bi foforo bi di aba. As we do at say ye check kan ho bibi so that's here. Nti eno de enye chinchina say Ghana 2024 share ya o. Na this almost obi say enfa nye unira say washroom o say ayi papa no a friends eh no yi free honum na ai minister no amakwata ona na o kira adwen bi sa ono na ni krom ayi kura kwanko wagusu no nafum kwanko wagusu no fa ni krom ayi ofe keke ayi obi bi ne asrobo a okotokro akotokro nka asro da Monkobra. Okay. I don't pay Adeshimamba, Ghana Mamba, Yamamunina Kwaba, Sunkubio, Embra, Ahenkan 93.3. So Yatana Senano pay a good year munsem ena Yadi Asia, we midin Eddie Joshua Cabinet Jenny Mobrin Pompokuari, when yatin in Canada, Raymond Nashete Rat, Yosef Ajiri, and Afe Beni Tomauli Munina Airbuana Fin Semno, Yadi Abijao, and Anope, men fast that Emma Jubilee Hospital, Master saying, I'm a good year munsemno, Yadi Bro, and they who do Oyare, Ope Papa. Ayar Simon ya ruwa nyina etua iradia enwane Jubilee Hospital ebia lab na pese ye oba ye beboa ene o pese o check o blood group ani nyina ye laboratory a ye betimi ede aboa o sa kwan ne so edro na wo pato ye pharmacy kese ye honum edro a wo pato bia no ebi e o Jubilee Hospital antenatal care no so aba e ma na mafafuro no ebia nyinsan no unyo hobby ede fa ho a oba ye be so no one time ede ama afi postnatal care no so aba de ama e ma na o ma wo wien akola no ni weight se ne titie odidi ye ni nyane beje nkyerɛkyerɛ na bibia so enkofan enfama theater enso e ho ebia wono operation as surgery bi na pese o ya ebetimi ede akomwa afi ultrasound any ECG scan no aba scan bia bi yetwa ede amount e mana mafofo pese musa kra no oye ba oye bema ebetwa ne kama ede amount afi mu so amo prostate mu a mu odun so miare ne mo ba scan de ebetwa ne kama enso ede amount afi yare bi achu usuro fere so bedi nkomo ede akire unua ye cancer it all honma o de wasem bedama o mehwe akane kama enso ede amount wani na dia unhu yo eye clinic video ho ene woni yare nyina no ye de sa enso edi amount afi diabetes any hypertension for no so no fela no pa bia no nchekere ekoso edi mamo canteen wo honum ti wo adwumam wo fie na apedwe na pomdin wom ato edi dia enane Jubilee Hospital ye canteen no sa wo ba na kita insurance so dia ye beje na ya hwe yi oda babu road dia so amantra bridge ne so honum ene ye wo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na oni enso edi enkomo ma efie enye de mabusuafo eni enkafie ma nkola ne eni enkafie ene uyo ba ma okun eni enkafie uye be ma nso a ma iri eni enkafie ni nyina ne den ene ebi efie na mo no TV muni bi anase mo TV nanso munya channels papa enhwa kopiem of Festus Enterprise na fe oma multi TV oma DSTV oma Star Times Canal Plus na fe HD Plus combo ni bi na to na ko yusu na fe wonso enjoy na bibia enkoe emfa emam decoder bia bi uremu of Festus Enterprise ebi elho afa bia wonso no TV na opato brand bia bi ebi el Festus Enterprise se Hisense se Asano se LG anase Samsung de se odo no chiemu of Festus Enterprise ye dibi aba afesanso ewo TV Walmart na afa decoder stands afa bia wonso no u TV no ni remote ayira anase ni remote na asai u decoder no ni remote no ayira BPM of Festus Enterprise decoder bi anase ni remote bia bi ebi enso elho afanya no ko a air condition so no ebi aba mu ye adwumako anase ni ankrankran wo fie na pese AC uyusu bia udo ni chiemu of Festus Enterprise on my horsepower bia bi ebi enso elho ebia wo decoder TV anase ni no o AC no asai na opese ni no ye fort ndi ma won so a BPM a yebetumi kama edi amount opposite old Chumasi Sports honum ina ahwen ya obehu yen ya ne Shell filling station no ena enei eben ho pa ewo achimda number 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 0269
305-785 na onia edi enkomo afe ya upon express ventures yaba edi amaka owners yaba edi ama driver for ene uye driver uye car owner na se oka no part baby asay na pebi ato dia dia mensal fe nkopiem akra na se kumase achim dan haya na se EPL honoma bobo ani odan road dia so honom na obehu yen ye no kwafo block factory na ebo nhwenim carbatu na opato spring alternator radiator front bumper bonnet azels wiper blade ka ho nyoma nyina bidie kopiem ya upon express ventures na fe yanko mwa number 024-376-2324 024-376-2324 and 024-615-7706 024-615-7706 now ni ya upon express ventures edin komo nyuma ko wei ebi kan no maso asan gudie mu nsem yedi asia ene anopay yensha safe the blasters of Ghana unse nyame adoma na is September Ghana AFCON qualifies yani Central African Republic ene be hyehyɛ so me no kase coach Christotin or bo adwuma yi pa or place edi aba na no say ablante fan camera di Sulemana ablante no eko prime me no kase uramu Sadantena ablante no ene Sadanten astati eyetwenia ye hwese Ghana AFCON qualifies yani Central African Republic bono ablante fan camera di Sulemana eba be jema pia bi edema the blasters of Ghana na uramu Central African Republic ablante oyom captain Jeffrey Kondobia wono so akwa eti nyame adoma gema eba so ewo Kumasi Babayala Sports Stadium no Jeffrey Kondobia onsi akan enfema HSS Central African Republic we ni jesem edema the blasters of Ghana no pay makamusem no edi akere wo unim sancha na Ghana Football Association elections no enso enya hyase next month na sa juma de ni eba so na edikan no yekope kandifo a obedi Ghana Football Association anemu na bibia so akoye edi amomo enumu na former sports minister ni Lante Van der Poel enso akasa oson de GFA elections na eba so no na se ene football for no on market at na so mama na ko ono de emfa no na enso no de ohwe nyaket aya Ghana Football Association problems na esusin ket okraku. If the Congress would desire to give him another term, I don't have anything against it. If they also decide to remove him, I don't have anything against them. Because I think that the problem of Ghana football is bigger than Ket. It's bigger than Nilante. Until we come to that conclusion, we may end up sacrificing people all the time. The last elections, I didn't support Ket because I felt Ket was a bit young. He needs some experience. So I wanted some of the experienced hands like Papse or Afriye. I felt that if people have like Randy Ket as vice president, we have someone like Papse or George as the president, then it could build the sort of chemistry I'm looking at. Unfortunately, none of the two people who have had that experience within the FA emerged and Ket emerged. I wouldn't say he has done too well, but I wouldn't also say he has done too bad or is the worst of Nyantechi. But I don't think we have moved forward. We MP for Ododio constituency or sounds your former youth and sports minister ni Lante Van der Poel. Yegusu our GFA elections nyame adoma 27 September eba so our tamale meno kasela laji grusa enso di njasha kwato se eba so se maso no ebrene krabia ene bechire yenwure mo Great Olympics board chairman papa fan amakan amatefiu papa wuro mu anai se papa obo adwuma yie pa wono so se ono de o se onti so dogo bi enu abe keto kriku abo adwuma papa ohwe papa no 4 years de wa watoto football ama football aya kwana second enso etimi to aso yenti ensema Great Olympics na some board chairman edi etudwa. It's a fresh, there's a wind of change. I see a lot of transparency under his watch, and I see a good intention which can be translated into reform, good reform. And I think he's going in that direction, and I think he should be given the chance to develop the things that he has started. The emphasis on youth football, coach football, female football. These are very encouraging sign that I see in Okraku, and I'll give him my support. I think he deserves a second chance to stabilize the situation and to pursue the objectives that he's doing now. To go in the direction he's going, I think he's going in the right direction, and I think he should be encouraged and given a chance.
Enti Great Olympics board chairman Papa Fan Amakan Amatefiu and also on the support in ya Adamake to Kriko. Yegusu ejina elections are Elbasun Emu Mark Ado and so executive member the Ghana Football Association or San Jinemu Edema Diama Sporting Club. Na ononso akasa or say mra yedema executive committee no some mbaye juma FMA GF no ayadia omaye wie ne so juma ne de omu enye wie ntomu opportunity biewa ombaye juma na Africa Ghana football enso afa no tumapa edi efra na ochirema or say football ya omu eye omu nya sika bia emfem free mu ntu so bi eye football eye passion na odi eye Mark Ado. The current executive council has started a journey. That journey is reachable. We haven't reached that journey, and so if you have a capacity to support for yet another term, you should be able to do that. So I think there are a lot of things that need to be done. You need to do it at a certain level, and then you can then give it to someone else to also push. You cannot stay there forever. But whilst you are strong, mentally fit, physically capable to contribute, you should be able. It's all sacrificial. Generally, this is not a piece of work that gives you any financial returns, but sometimes you get insults, sometimes you do get. But once you are committed to making contribution to the sport that you love, because anyone who goes into this area has a passion, is driven by passion. And so we are going to contribute our quota to bringing Ghana football up again. We executive member the Ghana Football Association Mark Ado. Na yegusuo na say GF ni ani koma yewura mo Jay Sapon. Enemino ka say Jay Sapon tutu bi dama Ghana coaches no. O se nyame adoma 15 September. Ya ba be start Ghana Premier League no. Uye coach ni ebo game wie na akwatena sesenso ntwofo ntoto ano na akoye awrade yi na awrade na ya. O se unye coach papa. Coach de se uwie pe wo che the tactics a udi wura game num e ma wulu su game na se ma wini game no. Etu uye coach na free na ko wansu ekwan a yesifa kasa enso after the game a o se sa coach ni emu hu awu pa yente se ma ko Jay Sapon ekafa Ghana coaches ho. No going down one waka. So they can't read and write. I'm telling you for a fact. You have to rush them for coaching coaches. You tell them, you rush them to go and coach him or talk to them. What does he tell the players? What is the message to the player? What have you seen? Even the Umbo Makiwele interviewer, listen to what they say. Is that the technical approach you want to talk about? Go to the game. You talk about the game. What did you see? Technically, tactically. What went wrong for you? What went good for you? That's what the listeners want to hear. And we have a long way to go, Master. Enti osi abeche yewe no sadi tudwa osi sesi ade Africa ne de abeden etimidia mani dun self say na yemu no mujaga na nema kopie mu Africa no ebe din ye pa oso hwe Africa countries na eba no masa facilities na omo obi sien eba no quality materials na omo obi sien ti Ghana de ebe take time asan Africa no yetimi agibi coach Jay Sapon. Because the quality of the league ground is not up to where we want. Because they were other countries in the bubble now. Obia Koja, Omaja, and Kayawa, trade bases, you know. They actually cry. What you now say, they were other things they bought continental competitions here. We are infrastructure wise, quality wise, technical approach wise, coaching. I mean, they have everything down to them. Eti coach Jay Sapon ni nkomo no. Jumadie no ehyasie Monday enra na eba na wieye Elkoforidua we no na U16 Football Interdistrict Championship na etofom na achimda yenso yenya representative ewom St Andrews Anglican ene no mkoji na achimda anima games no bibia enso etim ekoso na bibia ko na wieye no na good results de yensa ankan bi ewa achimda Municipal Sports Coordinator Honorable Castro Asumadu Adey enso ekasa chechemu sina Jumadie no esikoye Any games no crampo no esi etie. Region no chem into 4 zones. It is zone via about any champion. That's the champion of champions no Abisia our Kofodia. Now we use represent the region. And it is like maybe the chance a Monday no under 16 football championship.
under 15 or that in Tandus Anglican Gate, Omona, or Damasino, and Yadam, your core interdistrict. I was a month ago, almost equal winning interdistrict zone champion. The buy, a jargon says, and yet the Diana said, oh, my name can bear the Jatu, Jan Cremuno, and Shada Anyade, make us Anyade, and Shada Anyade, the buy your match, a boy, training in Ano, your boy, whom did the act now, so you're telling me, I knew you, make us idea, Ama, that also a 9 before, and Sidiano, a DBR to Belgium now. You'll be a kitchen now, you'll see at the other. When you're buying, you're mono 11 aside, you're mono 11, so you're 2 pass, when you're born 7 aside. You're different from you're born on a way to know you're born or after test. So, a year measurement here, 70 by 50 meters. So I know you can't make figure, but I'm in your boy, but I'm in to beat here, don't finish here. Inti wei enso aye honorable Castro Asma day edu na one fancy one ma ye bizanse nkwalai almost started training almost shase fi odan 11 aside no mo boy onko piemu e wa samakese 11 aside no ko boy ne ba ne sei ena do ni chiema na se aye interdistrict e ko so okofodua no omo boy 7 aside eno so no chiremu sei we no tournament we ndie e CAF Confederation of African Football ana sponsor the organization saa na ọmọ so mo promo dey sabe say I time more sports ama e be kobia sabe mo na mo organize mo say ana no be participate dia e be the kind of position say ya mo 7 aside the 7 aside no and it's not saying na e chamber and it's not area sam to ba to astroturf so na ya bono entina Paul mo to twa ba ni mo ana say de tia na mo 77 no, you use a handball go post and on a measurement, 3 by 2 meters. You know, it's a handball go post. As you know, a bear may pull now a chamber, and 2.5. A mobile and a we municipal sports coordinator honorable Castro Asumadu Ade. Afen sam kitinkiti bi na fe yenwura mu dia yan sha se fi GFA division 1 super cup no enu ana se uwuram e group a matches no se ne koye uwuram Sky FC etimeche Young Apostles eboneka no ba ko a Young Apostles entimi antenzima kotokotre fie e ma bofa kwata no ekoboneka no mieno e mo wantimi ante yaso folk enu awuram wo pobimana wo mo ebo friendly game amotonsa e difference Lazio Sport e ma game ni bawie no na aso folk etimeche Lazio foi aboneka no 9 Lazio fono enso tie kanu bako abrate fano Martin Kakari enchai anon ko fani free team fan ejese Asekin FC ade ne bae abrate no ebo go na fra abrate fano Cache Ramos enso etimi bo hat-trick enso ede ma hasu folk na me no kai na sa abrate fano Cache Ramos no nyame ade me ne hasu folk ebe mani 3 years contract na fano so etimi assign ede ama hasu folk bobo no enso e ho no Yanko Morane na fianfa nkrofo nso nsem no embra na yamfa sida Emma Elohim Treatment Center Dr. Bednego ena edano osi yade bia etete ono fa be piem ona kache na fi onhwe entuase ntempaso emfama wo yade no se eniso yare na se ndenu huhum yade de oba ye behwe na fi etuase edi amount ebia yade no so no aye yade kranko wakon anom aduro sa yade emfiru so da oba Dr. Bednego se obetuase edi amount stroke na etete wo waist pain sciatica prostate infertility anase infection bi na wanya typhoid ulcer asthma liver kidney anase wakoma na nyina no wo how e wo ho de bedan a yebetu ase e ama foda no 30 Ghana cedis card no 20 Ghana cedis e da affordable machine aba ye de ye free screen na free massaging afa special FM massager no enso aba mamanya stroke any sciatica no machine oda so a etu yare na sentempa so e de ma wo yanu si nchen a e da Bednego Cobites na aba koko de entimi engineer sa edoi ano koko etabe no Cobites na odwane eno ntini every ahwema jatum se a edoi eye onuma etu koko ase nyina enso edimam upe bia to Kennedy drugstore ewo Odan station eho na ebi wo Ellen Treatment Center branches no ebi e onkoko ebi oho ebi wo boso enum na fekofrodua kede everyday bia no ye adwuma frɛ number so e na nkoma ka we chenya no onye entwetwen 0547 108393 0547
8393 na onia edi nkomo yensha sefi Leicester City ni nkomo Ghana ni ablante fan Abdul Fattah Ishaku esi Academy Sporting CP mi no kase ablante no free Sporting CP no awuram awa Leicester City scale PM no 15 million pounds and Leicester Academy Sporting CP na ablante fan Abdul Fattah Ishaku akobo championship ni bi sir Ishaku ko England ya report ye saka efi Ajax Amsterdam ne se akade na omni West Ham enso awie for ablante a ye fan Mohamed Kudus 38 million pounds in a West Ham di uremu wa Ajax akofa ablante be PM enso EP onemu report ye saka ne se a 5 years contract deal and ablante fan Kudus Mohamed enso ebesana abakaya wey enso the third bidder na se boboko fan West Ham edi uremu e Ajax Amsterdam yenko PM ablante fan Rafael Varane ni ani komo ablante osiaka edema Manchester United ni esi uremu e Saudi Arabia ahilafo no enso edi sika adada kwada no masese akwala no na dwen ayentanta otis ablante fan Rafael Varane enso uremu Saudi Arabia ema no enyo wanwa ugo PM Tottenham Hotspur nche ye na omo captain na se Hurricane omujano ko PM Bayern Munich minu ka said ye omo pestrike obedina ni mo no abogos na gum edi amomo eno ntino omo som ko PM Chelsea omo strike bi wo fan Lukaku se oko Juve so otena Chelsea obia ehu eno Tottenham for ablante 30 years na wadi omo nsan na permanent name omo nsan on loan with option to buy ablante performance eso ani dia Tottenham ombe sign Lukaku yegusu ebutu Tottenham Hotspur ni ani komo Argentina defender Cristiano Romero ojechiro de Tottenham amasenya asem ketwa na munu kasa Madrid ede Meritao akwa na munu kasa Don Carlo Ancelotti akache Florentino Perez onwule mo Tottenham Hotspur abrante ne fe no Cristiano Romero no won kwa fane mra na fo mejechiro ho enfema Madrid boboko no Man City our player fan Amric Laporte or Spanish na reporter ban say Man City for abrante ne credit kan confirm that say ne o free Man City akopiemu na Saudi Pro League ni mo na akosia kan enso eda mom or Spain defender the performance in there kwa nimpa 23.5 million pounds eno na Saudi every Man City a omo pe Amric Laporte yeguso our Manchester City ni ani komo womo akwada bia fa na say Peroni onibo ni bopa enra Manchester City edi na wram e Spain Las Palmas abrante fan Peroni no o kwakobo 1 year loan edi ama Las Palmas e Spain abonten so yegusu ejina Manchester City Bernardo Silva enso a player edi Man City boboko no obaka na Barcelona PSG munyina atwom disi abrante omuhia na visa na contract oni City won eya ba na wieye ene yada sore ya Bernardo Silva wa extend contract na edi ama boboko a ye fan Manchester City 2026 enumu ena ho ena ne contract oni City assign no ebewu Sergio Ramos na brante sia kan adema team fan Paris Saint-Germain dia ban say Etihad Karim Mustafa Benzema dada kwada no e no kase de Sergio Ramos what is ordinary awuram enso Saudi Arabia kosia kan adema Etihad e ma no enyo wanwa na Benzema dada obi no ena Nuno Espirito Santo papa yi obokochi Wolves kakra e ba Tottenham me no kase de okochi Etihad boboko no reporter e ban say o say brante fan Karim Mustafa Benzema ne stala obo Saudi Pro League no abrante emfete obeka abrante ne captain na nkom de mano na say ade a papa yi agifini sem o say abrante no onyo no kwampo na request ni say open no Etihad boboko ni na abrante ne stala onuno ebo no de Karim Benzema enya de a ofete say Thomas Tuchel asans ye sabrante fan Benjamin Pavard free Bayern Munich na abrante no na watwi mode na ni be kire mu e Italy na for akwa ni medicals no edema Inter Milan na for sign 3 years contract edema Inter Milan boboko no Leo Andre Messi osaka ni Inter Miami na onim say Saturday no ayade a omo eje omo first trophy enso edition na so na we na League Cup ina omo giye na enra omsan so ebo league game omo ne Cincinnati na di ebo ani ekowi ase no na Inter Miami asemiensa ama Cincinnati enso asemiensa na ese urem obonsam ajoso penalty yede hia so no Inter Miami ese kanum enum ama Cincinnati fo no omo te kanum eye enan eno aboa ma Leo Messi team a ye fan Inter Miami omasan ehuri aduanima na so de nchemu e USA Cup omo ebona omo urem o de semi final bibia enso eko fan dem na me hu asofo player bia so obo Cincinnati omo sam ne Cincinnati fo no so e wo deal Salim Adams obo team bi Salim Adams so team bi team bi nto omo Cincinnati bia na aba ye fan Jenny Hermoso so kai no yes ono na ye Spanish FA president no ekofi na no ono miano ono ofi na no na abayo no any fifth pro aka bom se onhwe na papa ne eye na enhye da enso ani eni ntino omo emma no eye punishment na bibia enso enku informant abayo ne se na FA president no so ni timu FA na no
sexual harassment and you know omni 5th pro akamboma papa ene oye Spanish every president you know asotwe de anhwa ebeko edi amano on this note say bibia ne hobi yes on this note my engineer so na yemfa nsem no ensi na maminchia Mr. Ebuni ai Mr. Ebuni ayo boba danfo pa but boba hu ni da ai nti maminchia no na afi Mr. Kosinyako maminchia no a chance ye di see ya captain in the morning obo for ya manfo etwas midin ade Joshua Kwabena Janim obin popo ku waro tenenka Joseph Ajiri Raymond Asheterat ani Benito Mauli boy produce show no ye di see captain in the morning obo for ya manfo over to you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo aten edeba ahenkan 93.3 FM. Tisikaso menyo hiamai enam amemwa enkoyeti akombi wotata kanatoso mawadi otum sister again kanatoso yemuda odi yemuda mfemeyere enti kanatoso wotata kanatoso mawadi otum sister again kanatoso yemuda odi yemuda mfemeyere enti kanatoso. Last week, me congregation, my name my wife, now you are engagement. Bahama, you go maybe wo frana bisna small so engage. Antim police why engage? What has you go? Can go shatadia, what shatadia dia? Emo no, atadia na shanado, what shatadia, tawo hanwa, aso resini, sini a woman so ani se so. Me ko beti ana no na me ko ya gas kroya ya talim. We me se ye me se Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo aten edeba ahenkan 93.3 FM. Me ne ba fam na kwanso wo bedi fo le ho ba papa do school ni ba lebon kambura focus ya you to be food be ye gura sasa ko bi kambura fo agbeni wo ya di o e ku fo na ba afofra no who see na ba for that president wa kambura fo ene ene ate ho no kambura fo ne ebedi
Semianua, Medana Family Quansu, Obedi for the Humba Papa, school neighbor, Lebon, Campbell Focus, ya you to be food of water, damn, You cross some will become of what? I quit what you. I could find a bar for Frano. Who is seen a front for that? I brought first and a couple of four, any and any at home. Top of any biddy. Mawadi Utum, sister, Kanatoso. Oh my God. Yeah, faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Jenny or Brimpon Opokuare. Or maybe you're yet to us. I am watching so the Amami matching. I don't need Jumedia no Edin. And that's where Team Kunyaka see anymore. Copim said, no do ever more. And yes, sorry, so. Oh, quite there. Oh, too much. We matter of Fremi or Buoba Ofori Amanfo station in India Hinkai 93.3 some 40 minutes after 7 a.m. And there ya water. Okay, so a glorious happy birthday going out to you, Listowell Luis Amponsa Nyakon, aka Abrantepa Kwesi Listo, morning show producer, news producer, and newscaster. Happy Sabbath show host, Afima FM, Koforidia. So once again, a glorious happy birthday going out to you, Listowell Louis Samponsenyakon Abrante Pakwesi Listo. Live to be 93.3 and beyond. Have a good one there. Kwade. Oh, yeah, Neyama. Kwade. Okay, inti we so from Kofi Ejiri AJ. AJ say ne classmates did a birthday and inti happy birthday going out to you, Oscar in tow. Or Achim Jaha and Eyawawoda. Happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. And of course, live long and prosper. Ain't from AJ Osi and Country Oscar in tow. Ujaha Oma Wodapa Yakupon Kaho Oma Usika Bibri. We are Yanwakano. Onusi Yobeka, who will be obey ye first if you're back and younger. And I was alive, babe. Listen, party, and I'm a buyer. The Amano Yanape, and can't come back. One shot, Tadiano, Seminanoa, made another family at once who were ready for the Humba Papa, school neighbor, Lebon, Campbell Focus, ya you to be food of water, oh, sister, get. Remember, so you were that into your bracket into your foot, you're the woman, the best for the amount. Good morning, Encore Mfama, Pastor Simon Kwekute, Sanso, and a sister, Susie Owahene, only Elizabeth. I don't pay me, Mamma. Ache, me did say be abacod, yeah.
Na menyane ntie say planting for food and jobs phase 2 no so yes say ba be ye ho pump and pungentry launching. Hey Ghana for obviously omo ye launching. Omo ye launching. Edian omo ye say planting for food and jobs phase 2 and also ye be ye ho launching. Pump and pungentry celebration and ebe koso and I'm see hey na se madikan ye first one na mapa ho ntoma enti ye release second one when ye no one say sector minister ebe ka kire say okay ye rolling it out and then ye nhase ye nye we nso so ye se ye san kokosi nkonwa ekobo ho canopy ekofa ho nyom ekofa ho MC emo mampani ene ne entourage a sojafoɔ a policefoɔ mu nyinaa prum adan ya yɛsi yɛsan kwa kopa planting for food and jobs ne ɛtɔ mienu ho ntoma. I mean we can save cost. Wahu ɛyana I don't know say enema de bi wɔ no mo hyɛ da yɛ sɛ de yɛn so yɛ ba ebenya bi aka de I don't know but e be an unnecessary ubisa me a e be brain no amoyɛ ne ya na yɛ unnecessary unnecessary enti moma yɛnya isa ade no. Obviously 28 this month. Ebesi Monday, na just say Jordan ebe and omo ba be sa launching no. Launching ben ya say planting for food and jobs phase 2. Ye be launching. What else you go kan go shatadia. What shatadia dia. Atadia na shado. What shatadia. Ta wo hanu a. Asa wo sini a wo hanu nso ani se soko. Me ko abeti ana no na me ko ya gas kro ya talim. O tata o. We miss him. Emani tata mia, miss him. Me dia birthday party, ana me buy. Nemo no, dia manu ya na me pe. En kan ka ba kono. One shot dia no. Se mi no a. Me na be fa me na kwanso wo be di fo. No ho be pa no. School ni ba. Lego, Cambodia focus ya you to be food to be. Wait, water time. Kana to so. My what you to? Sister again. Kana to so. Okay, be patcho yanko fa with that into your bra kwenti efutu na de woman yem fama you are the one krata mboso no so toa so de amawo na sene de bia ye no ye kyerɛw ɛwɔ potokasɛm na ye wia ya bɔ akire de aba ye yankasa ye de emu anopai potokasɛm mu no ye say it is never too early or too late to plan. It is never too early or too late to plan. We ni bro fokasa afi yɛn famra yɛn kasa yɛ die mu ne yɛ pɛse yɛ kyerɛ ne sɛn ebia ne ewura afi mu no wɔn hyehyɛ yɛ a woyɛ yɛ nyinaa ɛyɛ ayɛ bibia wɔ hɔ baabi a wadure yi sɛ okɔkɔfa book na wokyerɛkyerɛ w'ani si wade hunu afi mu no okɔkɔfa minim sɛ woyɛ bidia me de I do it me pe book bi na ma kyerɛ yɛnya ewura afi mu a me so by quarter of the year there I should be able to achieve A, B, C, D. Akoye se wo kyerɛ ade no time na ye kyerɛ ade no. Wo be kyerɛ topic ya wo ba be treaty. Wo kyerɛ topic na be treaty no a wo se utimi state objective unwie no. wo say the child or any from learners, the learner should be able to do A, B, C, D, do that, blah, 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 or prepare lesson notes. Ye sa pepepe. Inti ura fibia mu andi BBC weni so, oh, yendure bia first quarter no, I should be able to do A, B, C, D. Menye ye kra no a, was say me do say, oh, now the weni so, your friend planning. Se ura fimu na want na to so am planning. Na elze nipa nyina kobi ntimi so mahwiri adim bi me nso me kobia wan hwe ya ibe yiwasi kwan so because baby ye kɔ no unnim hɔ wote se ye pa nkran na wo ho tew nso betena nkran kan mu afi ye kɔ ye duru insanwe mu ubisa se na ehfa ne adure yi ene ye kyerɛ se hwe ye kɔ nkran so da bi enye nkran na mema ma dwe se mekɔ enti munyi mi si fam ye yiwasi fam na wasan ba be hya ase foforo anopa yi de ye ka kyerɛ wo ne se ebia na wura afirimu no wantimi amfa bibia ansi wani so amplane sa afini nkwa wie na mepese ABCD ena me nsaka ebia yo dwuma yeni uye kuani awa owarefo anasa awarefo mudi bibia simani so se ye ma no ana se de ya wo ne tie no ye nwo ntoatoa so bebrebiom sa afie we ye nwo so atiase e wo se mutumi transe na mo yes anhye ni nyina aware ye plan yo
wono wo yire tena say okay ware aye ba be ware no ye be wo nkwala asen so we bi ye be wo miensa ana mienu good e plan ye ni bia mienu no sen ye be wo no intervals ne sen okay nti ye be ma pani no what say bia mfie nsia no na fe ne ye be wo na chi e wo se ye tena ase ne ye san hyehye no onyankopon a obo ne wiase animu niema nyina kra no wono otena ase edwene ne a obeye ho etoto ye okinkan bible ewom se na hwan na opesi osi dan na wontena ase mu ho nkonta enhwe eniema ebehia no osore prekopa na wokọ akwakosie sa nipa no ne dan no ebedwiragu ontumi kura nsi e wo bible mu enti ade a ye friend sen hyehye wo tena ase otoso na wahyehyɛ bibi di ama wabrabɔ no ɛyɛ ade a nyankopɔn kora wɔfoa so ɔde stamp esi so pan ɛwɔ bible nim sɛ obi a wobesi dan mpo tena ase dan mu ɛtoto mebɛyɛ we ansa na wafiri adi abɛda na didi a ɛne na anopa yi nea meka kyerɛ no sɛ unya emplane ya ɛmane nhawo ɛnka akyire kora wobɛtumi asan plane afe ne nkwa awieyɛ. We still have some days to go. And then the 24th day of August. Inti sisi aka ufri August, September, October, November, December. Aka 5 months or so. Ansa na fina kwa wiye bibin wono mo ani ye eyo Nyankopon yona. Eninti unyam plani bibi ma wo ho a. Me san kai wo se enadodo wo wanim enka akire medofo. Ema wakoma ntu enka se nkrofo kogya me. Enka se ye baby ade yadri die hwe enka akire dia wodi asi wani so se wo ye wadwene se obeye ani ntima ma ofila bi enka akire san kope buku ni bi nia wo pese wo nsa kana fi mu no troto ho enna kakra akai yire wo ho fa wakwan hyawurade nsa commit your ways into the hands of God na believe in him se wonu Nyankopon a wo do ho ahye ne nsa ne no ano no ya adwumaden ne sere na dom di nokore babrabotene na wo de yehwe se ne wo be plane no awurade oma wo onsa nka na medofo don't live your life by chance and to chance mami san kan brofo ni biem. Don't live your life to chance. Obisa say asechire ne saying, okay. Obu hono mo no wasori anopa yi. Color blue bobo abekohwe bi. Color green bobo abekohwe. Kese won sede ni bi bia de man abrabo anopa yi a wasori. Se masori anopa yi ahomache no meye morning devotion kakra mebo mpaye masire rade na me de makoni abedie nyina hye ne nsa afa mi pie yi e wo se me de no kore edi manim e wo se me ni nipa nyina tena yie on hye hweyo ne dia ne se wo akoda ade a kye ne wasori ko osiko me kwa beso be me akwa na twem yenko eno wona na akotena hwa no aba ko yenko boda me ansa yenkwai Entwan bi odidi nkrofo ati sa won shadan plane hwe emfa mana brabo atwa sori anopa yi obeye nhyehyeye no mifiri ha mekọ ha mi wo meeting we mi wo adwuma we mi wo we enti onwunu nyo no oda wo kete so atimi se ma exhaust eda no matimi anya dan so mfaso enti anadwo bia akokoda wo mpam na woda hodin a bisa ho se Nyankopon ma ade akye wo no mfaso be ne ba wo so saa da ne nyina fitia no pa no kosi anwumre no mfaso be ne ba wo so e wo se wo bisa wo ho saa no ye ne ya ye bibia wo ho a medofo enka akire enne eye da foforo awurade aye amfonso bia akoso no ubetimi asiesie. You can right your wrongs, you can rewrite them. Awurade nka wo ho na dum no so mfa mawo na fa hye wutirim se wunya mfa bibia nsi wani so afi mu a enka akire oda so ti ase no a second chance. Awurade da so do enunti. It is never too early or too late to plan. Christ asundwe nka wo ho na dum no so mfa mawo na yenyina mfa bibi nsi ani so na yenya ho adwuma yemmo ho mpaye na yenhwe se Awurade
omie osoro mfensene emfa ma yen na onhyira yen a erade nke ho na adom na oso mfa ma yen wo da chinti yenye ne saa na ye wo gidie se urade beto nsupa aguso wo da chinti ye da se last week me call engagement me and my wife na ya war engagement but her man you go mebre wo fra na bi sna asmo so engage Anchim police why engage what has to go kan gwa shatadia wa shatadia dia ebo no atadia na shado wa shatadia ta wo hanu a asa wo sini a wo hanu nso ani se soko me ko abeti ana no na me ko ya gas kro ya talim we me se yeah, me say ama tata mia ya tata mia me say me dia birthday party ana me buy ya ne mom no dia man no ya na me pe en kan ka ba ko no one shot adia no se mi no a me na be fa me na kwan so wo be di fo ne ho be pa no school ni ba lebo kambura focus ya you to be food to be I don't know tata me kana to so my wadi utum sister girl kana to so Odi efiamuda me yire enti ka onato so o tata me anato so mawadi utum sister girl kanato so efiamuda odi efiamuda me yire enti ka onato so na say am ko andone yasuwa walanti akada no obi awo a wayanhwehwe ne mu na no bia na ko ya andone emagui asiese trokan ohwana me patri kwotomu entadia no ya papa ho na me bo mani akohoma me me shakura me momani adia no hokra bara ena tata me dia dam na ntam na huna mani adobere oyiri wo fie san hoso adwuma ye boy hadi ya waya edie no obuni mu aso mu adie edie no osaso wode ne tu sai enkodanke dinketi amaba sa mo samu ne samu jojo mpanimfo na ase me mama hone mo last one o tata me pida wo uguru me ho wapida o tata me kanato so mawadi utum sister girl kanato so okay I don't hear that kwade ase waya de papa wo hwe nwum a wanwenu ato ho no mo a like to say aba ewom kwaku apomboko de boko bo na onso nyame adumo according to nwum na sad na natural natural o mogem yes o mogem anyum bia yetia kwade ne nwum a also tata me kana to so ena ukọ ayi party asenso a ne okan ye na sa pepepe omo to nwum ya ade o wanwene ade no ankasankasa utimi se eye a whole event okay say picture bi ankasa na what describe it pepepe ena what dia nwum no krokro enti na wiase ade bia say ye papa say boni nka be yanka so hwe ade ne papa ye boni aso hwe so hwe sa cause say ema aduma chedi bi wo so na say eduba bi na wo di didwuma sa aduma chedi ni didwuma because of say one year experience in na boa ma otumi nwene kasin sam so ma obi tie tumi tache no akwa say so for ye dwaman no asesa so for winsa no asesa so for bokron no asesa o preach akrati it will touch you but ye tie so ne say ye woni pali bi wo ho no mo a obetimi asesa ma mema obe ya kwa aba oba apomboko de nyame adumu na say nyame adome so me ho ye pa ye wo bu ho no mo a say oye sebi said ye wokeka ye na osesa ono no nyankopon aye ne say e wo so ode ne kofa ho ba yes na onya experience yes but ye obu on so a okwa ontumi ma yes sa ye obu ha okwa ontumi ma bam dey me feel mo yensemone no masesa no me feel mo pa o ma no me yensemone no ti se ko fi oduro mu no e koso masa ba bia obeto fa bia no obechew koso akofa waba enti o ma wona o di bone no o yes enti wa obetum fu ma me nyai na sa de na me na mimi hu ni say ano matuase akwese hu SS ni hu SS na why din na ohwe no ni momo ye omo chese kadi no me kai time a SS krui ebeba so omo seniors ne koba no mo chese kadi ni sa no a na ye me fe na we na me so na edin kra gu akiri menya akwanya ka obi a ye de me so me de ma me uni se man hye da bepem ne man hye da
Enti coffee na o shaka di top gusua o cheza di office me de na me hu o ma na me felisa so abrabom omo different level as omo do stage fufuro bi omo e kwa SS no sa na me hu o mo sa ko na kwa SS na sa de yensu fomo ibu okra ba wonfu awo ba wonfu dabi ewuraba akwa SS eni omo ko boarding na o ko de de obo aye de obo yes ana omo aye ọmọ e filisa access ya de kase bia ma ne o colleagues no de bibi ntomo ntumi anto so no ase woni ọmọ di nkuma no mo twetwe mo no hu se o de ase wo wani mu chen enso ye hu ni sa enye no kra eti eno no ene na mama fi kwa de na ja kwa de de o akwa ni too much so ti ase oh yes oda so ti ase pa oh said you tonyuma na oh Charlie and younger TC person mo be hitless a enyum mo bo no hu ni ti hu ni nan se kwa de na se kra yi abonyuma ma no fa meye anopa ya nyum bia na meti wa ha no mo me pe han me mpesum me pe han eno a na han ni sum yete no asem ye ne wo modam great bibi foforo bi me pe han eden na ma A+ ono politics no de ekono no a picture no a jene pepe I was how we create ubeti create nyom na mu de bia sika me pe han me pe gospel no so me pe han Yesu aye sei greater gospel me pe han me pesum no gospel papa han me pesum me pe han me pesum me pesum me pe han me pesum me pe han me pe han me pesum me pe han no gansu nyam any record man no problem ni ono to nyoma kasa wo problem the record no bu on ma o chen the course dey be crash dey mpema me there be wo problem wo ye untumi mfa me pe han me mpesum nko K1 studio so the open on to record man there be obi obeka so tarnish ni mejo send brand me pe han me mpesum eti di okoto han sum no ono akasa wo problem ni record man wo problem ni okoje ehun pawe be boy no so wo problem hey number 1 ombo wa hinkan ha station dey any problem there station any problem oni pa na board no na kwati efunu dey we bi obeje so ati ase ti di o de ko tu efunu no mu no sa nti di pa biensa no na obi na ebo nyum na nsa ho ba ho obi na ebo eni pa biensa na ye adwuma ni nyina no obi nyina wo problem kase pa ni oto ne nyum ni o record o ye ene ni ono so koje be boy ye omu nyina wo problem me pe ha me pesum yes me pe ha me pesum na mitimi ba studio ha de aba be good nipa no a wo bo nyum no so a nka wo di ba ha be good so saw krachi anyi ma boy nsem ba ne benyane me pe ha me pesum me pe ha ena no ba ku bia no so meti woto me baria oto me baria die to etumi to aye te se Nyankopon ye police you ho I want to ngase nye creative na something new mra cause anwema we aye common me tie nwum na nye da na me ho yira me nim die ntia o na me se cause enwum odena uti na uti bibia so mu na onipa no ogbo no so repeat me say asa grani ona ko jipa ya woni mi ne ho pa ni ogbo nwum ni nim no ya mo bi adin but osofo abrobe ewo ya komra epe han mimpesu mempe han mimpesu she wo mu no ye be to no brofo kra I like light I don't like dark. Obi say Jesus is my boyfriend. Yes, he am my boyfriend. Yes, he am my boyfriend. We Hey. Anopa na otwe about 1 minute mienu ma tiefo ni na chema makwaba maba. Aha. Ebra so said the obonka ta adro abadwa so na poso tete ho. Yesi adwa e de ba besom ani die kwan so. Na anopa kai say yeti Akuafra Kuma studio. Ai, edua bia wontini. Me nipa nam ne soma mba wiase wowu. Me nana owi mi hu no. Me kwota nchen kra.
ona na mpun school na oma mgari ni enchinam nam de atua na pampam no ai na na nyame fa okransi watete me pa eye atwa fa kuma studio nipa radio ye ne dia ne maame no no mum waka baabi na ne papa aye kodwa apawu onso newsroom ane efi bai ono de nyame adom oti ase anu pe ko he isi oje nche okwan ho akwa ma cha no pe daily graphic de obokrata emunsem ena mede ba no pe shalom shalom dia mede chance ni yesi wasi no dia ye twere no wasi ni I'm take a break. Owo basre no hu ne keke kwa nso besre. Owo sre ma na beti na wo so ge eh I was had before. Me take a break. I'm say maba. Ya say wasi no 2023 SS4 dia no ma start. Practicals no de ma ya de twere no. Twere me hwe no. Eno na ma start ya. Krate du wasema bana omo ese oras no ne ahyase eno hyase da ben enu ana na asem na okay cause one tre oras na ahyase who put the table on the ball I put it in the table could you kick the ball no he couldn't kick the ball so you be fine any oras hey Mr. Jembi is coming no she's going to bat the cat Oras. Jo father name and bravo. After school. Genoa is laughing to me. No, she's not laughing. She's laughing to the microphone. Oh, Debbie. A, B, C. Daily graphic na de Oras once my bass was for no to bompa ma bano. When a yam be an assume. Was so a problem. Oras do be dear gupa. Enti no mpacho bompa ma oba de o twere wase bompa ma na ene oras no wo mo astarte super delegate conference no ena wo mo de committee akwatena se toto wo ma April na no wo mo dwam training pani a o ya former speaker of parliament right honorable Aaron Kwei na papa che say NPP aspirants no wo mo bibia nyame boa memene da baton de ba so na hono mo any ebehu de all kone de oba ti onam ko bo justify akose ye bo justify be bonus so ya dia ti memene da NPP aspirant no justify your inclusion ebe koso ye be so be kan ana be free memene da ena ebe ba so European Union yase o mo apia sika 120 million euros ako ewo West Africa sika mo apia ba West Africa nkwa 120 million exports nkwa eno no daily graphic na eba mani 2023 Ghana Teachers Prize launched and one sem krati edi humfoni no sem na aba anope daily graphic no Abusia Ghanaian Times most authoritative newspaper ana yede etwaso na Ghanaian Times so dia bakrata feto so miensa wo chem se sabredi ne alata fon Nigeria fo mienu ana Ghana hayensa so mo page na wa ma betina o man Ghana mu so ma me adwuma bia o ese human trafficking e no mba be ye nti ye koso mu no ene sabre Ghana fo maku duba ko 11 wa mu enyomuti edidi mu Ghanaian Times ko wakrata ebo ehu daro na wo wie yes no de abakrata fa toso miensa wo na ne chese eja hihie koso won kran pumpuni mantem no maku eduosia insia 66 afin ku aye chemse ni padodo a wanum afamu ato ananan mu onse eja hihie awodo ekoso won kran pumpuni mantem no enipa maku eduosia insia 66 ana ato anananom ewo ensiedo emu eduonu nan so de wamo eprepre no ne amanebo a Ghana National Fire Service impenifo di etudwa na wo kiremu se kratafe tosu edumienu ne ne kra sex sukuo edisuafo ntese wamu nko classroom konkosunya de obi sa omu ne enti a wamu nko wamu so omu nyanso onware enti no
some de be kwa kwatena classroom esua de pa de nkom de be kwa kopensuo ni titiri ne ma no wam de be kwa kopensuo aba bedware ne so ho sem anopai Ghanaian Times most authoritative newspaper e de ho amanebo etudwa dem de transfer new crusading guide obokrata odi owura mkoto ne so ababai election san di nkunim e wase north abeto ampeso so owura James Jachikwe Sinfoni aba na asimo panyini e kan say be ma na numadu anwo be ma sunsinsom ansa na waham into no kama Ghana foni na titiru ni MPP fo no aha wo ma pese okọ efiase no oso o kan ni place ono se akoban se ne ayi asemdi bia bua na asem ne say onu James Jachikwe Sin onko prisoner oni problem kra odi ani je ni ose ene beko enya di osuru osin onsuru bako se ti eba nne ene ya obeko e champon we doma East MP eno se mama yantai ora bran e champon echi oye food and agriculture minister o se Ghana foni na no obia mama yantai bran e champon echi said be obetumi abo aduma ni ye eno wasem ena the new crusading guide de bokrata no ediaba krata kroye sanbo amane esem nsanimfa esruto krom top right corner or say former DC ena jasikan emabunu womne former DC esiania nyasem ketwa DC kabrof no musu hwie womkasegum na nyasem ketwa krao ya krata na twa mfoni kuma bi ababeto anum say ene anope the new crusading guide anope ni nsem eno no na memfa baako yase government to commission automated premix fuel distribution project ewo Elmina na se aban no ebebie automated premix fuel distribution project ewo Elmina nyame boa August bosome ne da etoso aduonu nkron afie mu aban no ebebia no the new crusading guide ene yawada anopeni nsem no na ka me hwese ba ku ye wa he aduagirifo almost we are not your subject aduagiri residents to Ochihene asa no mo yes press conference no ampa no mo da beto ase okito do musika so ana na mo nya ne kase enti aduagiri yesi aduagiri ayimfuni bi ene adehye ni bi ena mo ka church hene se krache yenye o subject o ena wa be kire de yenye omso o kire hene kire mo de omonye so ayi hene amomo na omo se da bi nyo na ebe kire mo de omonye nte no ho anu yie no okay nti o matwa mfoni de aba mpinifo awro mo twa entade kokko di ko jan bobo mo sane mo kon no muti mfoni ede ho asem aba Ebusia yantu aswe the Daily Dispatch or say factually reliably factual. Na ko akwata isu de abasa ne awoni monyamfo James Jachikwe Sin ogusu a waka no woso wono say ade ne ebe kwa akoto na adwefie wonsuro ne ensuro china de NPP ni mu penifo be ye bia no otim ne wotim ensuo be ya boden ensuo ebe ya boden wosi wotim ne wotim so wamude ne beko so wamufani ko wonsuro hute wonsem dispatch adi to Jakarta fa etosu mienu na ko akata idi abani ekwata fa etosu duba kuma peni abedi eche Dr. Mahmoud Baumia ni foni ne bo apapa eche se waji ni suit kama ne ne se egusu tata wasre na sani enim ne wo china echi enyasem keto NPP amayoku onimo wamo kwa akoto abana tse nipa dunia so no wamuso enti ko akrata esu di aba na ochem sa mampani abedi eche Dr. Mahmoud Baumia wa ba aban mo eniema bia wodi egu aponso ne hihye bia wodi egu aponso eboa amamu eni omudi mu maako enson ana chese tudwa ewo Daily Dispatch ko akrata yi emo na dispatch ko ya na chese wodi aba eni eyi National Food Suppliers NAFCO eso dia na da wo mu chese eka aban edi food suppliers na se wotua aban tua yakura no wotua mu be asa wo ha enchichemu edionwotwe enum 85% de aban etua ntini aka ne yakuma bi wa mo koma ento wo mo yem ni aka nyina no wo behwa na te se wotua nyina so de ama omutiko ka ne watimi wakamia
koso no bebia womo asha se womo sase womo kwa akodan womo ka enti wase we kura ban na tua bebre kuma yi ana ban ntimi tua 19 no womo susu ya ni womo tirimu po na ye womo fancy krata fe toso edu baako ewo dispatch ko wakrata emu na dispatch so the Dr. Matthew Opoku prempe na po ene anifoni so da hase ya chese na po so di tudwa na woni sama waka nyina wase enkrofobia wamu wiawia gold ni obi wo ha smuggling otimi ba na se gold senia wo fanya sakwan su kuntu ase no wodi free wo man mu no wode kwa wase sankrofo ni nyina no ene aban ade hyehyeye agu apon so achese wo bibia obetimi aboa ene ehun so obi di sa adwuma na achese onya yi aban ekokọ obo aban sutire pe woni akoni ase achede da so achede da so no ene sika kokọ no enya kuranta sika kokọ ko na oni pa akone de ko no ene echi ya emu wo ha enchichemu edu no 20% eya wo ni akone dia enti unsa smuggling obi ye bi wo fa kunti ase awia sika kokọ de efiri omaimu akọ mai fo frost na ene wo chi no obo aposifo amane o mampenifo asoti asa goat no wo chefa enso ewom wei eye the Daily Dispatch ko wakrata no the Chronicle the obokrata munsem enam de toaso ne bana caption na yedi ko twi kaseme be kase watwe ne kase pa ya ocheso obi ehu a eno ne nani nkoso ntentem san so pay attention ho timi so me start afri onom na asemo de ba ne se Chronicle wo mu di keteke wafu bida mifu bida o memfu keteke da keteke wo mde bia to anum se na ya painting red gold green na Ghana black star no black no edem kama fefefe eno mo de oswafo hwe keteke ensem so emfoni abia ho eno mo se Ghana railways Ghana keteke akwan no ana wo mu dwumadie mu no eka abetomu no enye kaketoa na enie eka no nie yese adwumayefo no yentu amosene bia mu wọ́n de senate for ka keteke fo ntia railways no mu ntia ministry ni ntia ebie Ghana Commercial Bank wọ́n de ka millions of cedis eno nso asoye ni ntia ene adwumafo na nkasa wọ́n akatua busumi bia wo so munya nso wọ́n de ka bebre busumi bebre eno nso asoye no entia nti eka wọ́n aburagu ono ahom beye ayi Bank of Ghana be de akire pe the Chronicle the bokrata na di we ebai krata kroya sambo amane say school pon kese ba ko wo man konkon Ghana mu a ena oba poema ntimo mo ni school kese ba kon so akabom eye Akim State University College no ne ye Kwame Nkrumah University of Science and Technology ke university ni Akim State ni university ni yeso go ke university a sei monte campus on mu ba bia wo ma fixe CCTV camera ebetwa campus wo ba bibia botane ne nsa mpese ma bambon nsem no emu ye den enu nti ena ma fixe CCTV camera ti enje Akim State nso baby pe isi kroma ye na eno no nya campus ni na the Chronicle the bokrata ene de asemi bai ado agiri ahensem no nso krache nya asem keto enya asem keto akra krate brofo atwa ba kire say still eja dem ba ehonwe bako see yese Ghana nso yane aman outdoor ahye so no ya jirimu pampe protocols ne guo no ya jirim protocols e bia u twema yanhwe Ghana card e bia yanhwe umoja na kalaben e bia nze odidi sa on bibisa je bisibisa onsem ne ya jirim sa protocols no ya jirim sade be ya sa amimfoi ebi ntumi mfiri obi mamu emowura Ghana enu nti yesi agire ya hye ne mu pa borders ne agire mu pa the Chronicle anopay Abusia the Daily Searchlight was in service to God and country na ko akrata so dia bakrata fa toso ba ku ne edi kan na enfoni bi ba montenso ana sa enfoni na sesika ne o my Ghana 100 cedis note no chasa ye pack the gu bag bi mo ne 200 cedis no tinya bond na chasa ye pack na bi mchem say eh ye hwasa ne sika yi kwaso ase ma pani abedi eche Dr. Mahmood Baumiani na so yo ana sika na kwaso na ebusuya ma pani abedi eche Dr. Mahmood aso ye ene wa mususu di hu mu ayaba montenso
awo mu kyerɛ mu sɛ saa video na kokɔ so ani husika ne yɛde gu bag mu yɛni baby a yɛde sika ne ɛkɔ no wo mu kyerɛ mu sɛ emfiri mampani abɛde akyira so ɛyɛ wo mu ni mu nsɛm ne ho maachi posika ne baby efiri ne baby ɛkɔ nyina no wo mu anim ana sɛ video bi susu kɔsa ne ade mampani abɛde akyire di na to so a wo mu se ɛyɛ hodora dasɛm Daily Dispatch ko wakrata ana de ho nsɛm ɛto edwa na mampani nana adodankwa ene sabre susu de wadi dwumadie bi ahyehyɛ so akyɛsɛ third edition no DEC no so wahwɛ abo mabaso ye pa wadi nanimonyam ekokota dwumadie no enso echi eno so nsɛm kratafa etoso ennan ewo de daily ewo searchlight mu ana wadi ehun nsɛm enso etudwa na enya no kwa wo wie ye nso so ne ekowa krate eso ade aba che se enya asem ketre ne yoko peni ana ekasa executive director awada yoko ano ma me ya tiwa adodankwa ana che se ekasa wose sabre dia wa mu de hyehyɛ ya wodo na egu apon so se ne be ya ensem tredwuma ne media dwuma ebetu mponti wa mu de enhyehyɛ ya no ba betena infishia enum entem ana ebegu apon so ebeboa ama ensentre dwuma ne so atimi atumpon eno so mu nsɛm anopay the Daily Searchlight ko wakrata ade tudwa na nije so sane anei asra sadom ko wa magi kro na hantam so wamso mbeje mu agi semfinhia miensa chi no ane eko wasimpenifo gusu atse wo mu su tutu wa manamo wo mu di wa munansi from the hyehyɛ bi egu apon so a wo mu ehwe esa kwan bia so ani jeke bi mami ke bia mamu ebesan so egina tenten na sanso esi ne dadem na empo asra sadom ko no ne ekoba ya ne wo mu tri ya wo mu gya akonya ni bia no etuo akwa bebia etwinti krata fa to miensa ewa the Daily Searchlight ko wakrata mu anopay wo bo ehun dero na uko Ghana Revenue Authority anyame adom wom de hye ne dwumadie bi ba ya to din se e-commerce na sa e-commerce na akwa se digital nyoma ya bi ena akwa se ya bro yem na onya wempo se ya bro yem tua tax plans no woni na tu ye den obetua sa pepe na akwakoye na no na Ghana Revenue Authority say nyame adom afi atwa mu 2022 ebe na wie ye ne nko ano enam sa e-commerce no within 6 months wom tumi nya sika 440 million Ghana cedis every eto ankofo tuatum true e-commerce no mu enti eboy papa the business analyst the bokrata na airboss amane yo the commissioner ene Ghana Revenue Authority dan yo musumu ye adwuma enya asem ketwa omde mfoni na aba ene anopai na yesi ya ba beto ahyentuadiem ye betum omtitemu adiowatwi radio na Coalition of Transport Union woman na ekasa asemi se enche lolo fair no ye betum 20% we dey asa osuru 20% na munya ne tana 5 bimpo the business analyst no na Ghana sinitwani baako a watwa sini atwepa kojon kansan adodo na afa no Lewin wayi wahyehyɛ sini bia ya to din sɛ Mr President yesi nyame boa August bosom ne de tosu aduonu nsia 26 ɛna ɔdan na di ɛho nsɛm ɛwɔ anum si Dr Adutwum ɛyɛ ɔsoafo a ɔhwɛ Ghana ɛhomasua so ɔsɛ stem no ɛkɔ so papa na ɔsɛ stem no schools a omani abra omatu omani asiso mu ye niye no ebebo ma Ghana ya kowiasa fanani na wiasini na ba Ghana wiasini na ba Ghana the business analyst the obokrata abusia the Metro Lens ana eduni sway na Metro Lens adi yera Dan Botwe ene papa infoni eda hase waswafo a wahwa enkronkuma amamuo eso na papa infoni eda ha kratofa etosu enum esama wadi tudwa nyina nsa ne ebimu ani abrepa wo mu kire mu se MMDC is ahodro ne ebese bosome ne nwatwe ntamu nie yentua wo bia eka anuti wokwa assemblies ahodro atesesika atoba ha wie pa wo ho ene common fund so twetwe ne na se emma
enti ene assemblies awodo no hia bubro adokro wam esese bi no kromoa ehonsem kwa wakrate ade atudwa na edom kuma wan mo amra shebedwefie ni aposisa dom ko omanyi sabre dia wamo keka ni amasisi ani o wamso wamo ba be ye wo ye kire won be ye nyina ye Bank of Ghana wo man Ghana zika crab ya bad time penny ehwo Bank of ehwo ye kire ana wamo eba be ya no pay Metrolens ko wakrata enso ebo ehwo dero afei sani ama penny ya be de kire Dr. Mahmood Baumiana so ye so enfoni bi etwegu foni bi twegu npenifo guso a wonom ekasa ukyerem sesa enfoni no nokura bia enim nti wo bia wo behu foni ni bia bo etugu anopay Metrolens ko wakrata eso ede ehonsem etu edwa pen ultimate paper last but one na ya sorry so ne ya wada anopay eye the anchor de obokrata na the anchor mi hu bia na maka nwuma madam Nina ekire me ewo akwamu primary. Will your anchor hold in the storms of life when the crowds unfold their wings of strife? When the cable strain, when your anchor drift or ferry. Anchor, we have an anchor that keeps the soul steadfast and sure what the billows through. Madam Nina, is your call retire? Cause that I know I'm ready. Is your call the anchor, the work right up and ultimate paper last about 20 years or so. Now, you see, or you need be an ibu fupa and you're about Kupampo iron for aso to peno and then subtips no. To hine na kasani ni benku hine ni we hin kwenchi hine na we woman na kabum na ombu fu onipa ni ombu fu nipa ye DC your wo empotemwo na krate wanhwe DC kro wanhwe mensini kro wanhwe kro krompo ne akohwe wabone tofa ato front page ena ode aba enti anfu ibu afu pa na ombu na afu no ma kire DC ni se asase bia wowura na ontumi ma ono meye de ope nti wo ma twena se tre de Edna ko president His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo nchen se DC no enuma bia oyo okromo nti ompese opam no onyini mfro no mva from na enuma yemfo no mubu afu no se DC no eyeni ya se galamse ya ekoso mpotem no mu ene se ya fa koko ya di atra Ghana ahye ya di ko obi man so sa numa mienu we ya se DC na ni je ho papa wo mu nim se ne talent o omo so ye papa enu nti omampani na nadon sesa na nimanim ya esan se eha womo galamse tete womo eni koku omo swade ko amount so eno nso eha womo DC no enenim hu bia oye san nyoma we nti omampani na nado omo sese onyini mfiro number from na ayemfunsem ye me ko asantemantem otumfo se tutu oche kokoso asantemawura ode na ebosme makomako enan watu ayemfunum bosome nan ode atu ayemfuma akomako enum enam galamsey ene asase omotonton ene nyama nketenkete bia keka ho saa ayemfunum ya yatu omo yese die nti otumfo tu omo ne se ebi galamsey wo mani je ho omo sa hyehyem na omo ye omo mpeso aso wo mu nkrom ene ebi nso ono ma ensase ton oton bia no akohye nikagase ensase ton kwa ene enyoma nketenkete bia keka ho enu nti ena ma otumfo agina so watu ayemfunum bosome enan entem the anchor de obokrata ebusia yenwie na the national voice ono so sama hodru a wode baye no ya bobo so ene doma east mra shebedwani sane a wo kire se wo manyi ye nyina ye ntai woni wonyamfo Brian Champon echina adwumaso a ye de ahye ne nsa ase oswafo a wo hwekua yoso no wantimi nya adwuma ne ntumpon eno wo sema no pe ko wakrate adiaba aban no echemu se premix fu wo bepa ebi hontuma ewo Elmina enfinfini mantemu na no so sem the national voice anope wadi to eja ye si okay mami na masenso so na fe yemfa nkomoni nyina mfansi nyankopon ya adoma o chinechi na abatwo no so MPP for the no but na ye tete information bi say candidate ne mu baako
delegate no so mo no so initially no me 961 but almost say swati aba ebi no afi mu ne na se fo abronya kra film hwan abronya yes and you we free say we wu but we free mu for na me kan omo free mu ase omo nti ase we say abronya de ono no wa recuse no ho say on person be part of it and no wo ho but ye wo mo de omo nti ase biom abuni pa but ye ya nti say candidate baako ana wa frɛ sa delegate ni nyinaa ana ɔde ɔmo akɔhyɛ ɛdan bi mu na opunu wɔn and omo players on the ball ye punu players on free park aba dressing room aba so ɔmo no so 900 no mu pia players 11 was aipe no hit ni nyoma di omo akyi ni yes football yes candidate ni baako owo skanti no ye pun wɔn wa frɛ delegate ni nyinaa na opunu wɔn nti allegations ne koso den anya senketwa sa delegate ni 900 and something ni na 956 te dan be me netumi continue ma no mo Accra Sports Stadium oh say bi on betimi an badges nti e chemu first badge mra second badge mra na ye punu won onim ye di punu won David sika laza mbi na ajo ho ega ba mi e ala mi issue ni say Professor Lumumba or can say be or say if you take an hour or two to tell people your achievements or what you have done for them, it means you've not done anything. So I say, oh, some yen. I was here and I say, oh, some now, some yen. A coye, a swabam for so. But say it take you by 1 or 2 hours. Now the chim, now tell you so draw. I say, one year she. Yes. Who's to say why be beer? Say, Udi Sika, who's to say your candidate here? Oh, now we are the people's choice. I was at what when you to me no. A chat, terms be. Intimates another time abana ye be pre no bia no memu kra no be pra. Wo na wom dada no so why ya dia. Enu kwa so obohu. So what you say? Anu kwa say de all bow from na ye gidigidi na kwa so kra ko. I think say what they are forgetting is say enye NPP for enkwa. Dabi obia. Candidate ya be presenting no nyame adoma November 4th no should be a candidate ya Ghana ni hunu no a. Obetimi aka say me dem ye say ka me nto aba ba wenti but candidate wenti meto aba but ekoya candidate ya momo party for ne pɛ no na enya Ghana fo nyina ne pɛ no a me ka kire mu pen John Mahama be mo mani magu ase esa na akoya se musuo mo di musuo na aba no because sesi ya ne John Mahama obo mpa ese candidate ba ko pe bi na nwini na nya foma no because say candidate ni over the falla simple cry hanso na ejidim offer say nka omo be hia sa van na NCC for the call we no campaign no pick up no omo pick up we no di ade bi asi to yes ago Ghana this man say omo ko isa candidate na John Mahama ha ne ho eri choba yi campaign be formal no ne kanin bibia be ba formal into omo selection omo kwakoye no they should sit down and think about omo decision omo betiki no mu bisa mo ho say decision no ebetimi a resonate with the grassroots the ordinary Ghanaian ono oni MPP oni NDC so what you say no ultimate tuna bade ma obi at any given time based on ebi onipa ne policies bi ode ba no candidate we obetimi a influence onipa no that is what they have to do. Yes. As my okay, some people na kwati NPP e kan me bia ne grad interview. O say mo delegate na mo beto candidate na e kopre e gina o NPP di mo akwati ano. O say mo nko mo polling stations for ne nchen mo ko bisa won. Yes, no mo nche de mo pe. Se hwan na mo pe no. O say de nti o say mo nya ne san say so mo a kire a. O mo di nipa na ba wi o mo ye campaign e be ye fo. Because yen ya ka say mo nkofa wi mre yen. Nti say mo de ne mre yen. Say ye bon. Sense den you minim na mo kokofa candidate ya mo party for na mo pen asem obia ni mo ni problem about loving the person but in politics no yen shede ni permanent enemy say we dey ono no ye metamfo ya me dey metamfo no but obi o ye
winnable biano, you have to present him or her. Because the ultimate goal of all the political parties, is to win political power. Yes. And whoever that will help you to win it. Not the number. It's a competition there, sir. We mean penasem onye madam for. But I say yes, onye madam for your but can he win for you? Can she win for you? Osi I but mean penasem. Any other person cool position. Yes. Now 80 now when was yes person break you know. Position put them there yo. Men put out someone drain ye Ghana for no. Because I don't go position at the NDC ba. Ghana ni pebe ba there there bi menye. Pedi ankwa o pedi ono no pe. But as it stands now, Yera John Mahama ono de wo twen Empire gidi bi. Empire ono de ogban ne senka omo nko fa sumasi mra. Anka de na efo. Ezra ya hwe de watwa fufu mra fra ton kwan mu. Fufu. Uji penalty fiako. Campaign omo ankasa kura be ye de amawo. Uja omo gumo omo abe campaign de amawo. Because asembe na okoka. Atre memi na meti hey. Asembe na obeka kire me. So what you say? Until they have to think about it. Now, yes, we know say party nankasa or preferred candidate. But umumisa says how mo preferred candidate, Ghana for omo darling boy, or your darling boy the ma Ghana for no omo no mo be ma o darling boy say nani so ade hunu bebam say mem Ghana for no omo ne ya adwen omo pe no omo fa nkwa adwen mu na omo ede nkrofo akɔhye dan mu amu punu won no munya adwen sachira nkrofo obo sikatuo but the issue is it is presumed say omo ekoto sa super delegate abato no omo nyina mu BBD omo a sorry to say we are some intelligent omo being na sefo na we nyina echi na mo ma wo ho kwan ma na ye do kokko se dan bi mu kokko bo na no intelligence no some ye educated elite so I say the bourgeoisie in the society ayo so I say brofo no ma bin the class okay ebia de ekoso na omo so ayedin na omo follow keke down ana asam dem timba bi na so memra ne punu me they say so kata ba bi na obi die fonfon na memra de punu me a meba sim na memra de punu me no punu me economic say human was are unlimited ntino because jina butu ni mu a bila minim ne yamekoye ebe scrum fa phone nko so asiase and I 2 years so ayen kan or region and we hunu say region we to ma we and when say nko ente say de oni obi she dem mudin se money na obi afre wa wose okọ so ose obi afre wa wose okọ David obi abase bra mi mpunu wa wose okọ wose okọ sa okọ jina ho na onim ne okoye enti bi jina manimu a me ne me chairman ye beto ama we no e so mu nyina akọ me ne me chairman afo ni nyina ana wan to ama na nyame ntia oka na akọ nyina abeko we dem say ba ko bi a mete ye de say bete say ba ko say me ne me chairman beto ama o e no be declare the ma papa yi meanwhile no akọ ne boss ho nso akopa ne chewo ansa na obe declare so ko ne boss ho ka chen say boss enkofu yi tata me say se mama me kan abonten se meta o machi a de omo yama me omu bejai boss wudi mi say me nso afa ni maba so ati ase eti boss me ye ne den wa wudi mi say ye den a o de mia me de no e na the boss say okay ene amate mashira wo o ka chen say we no chairman beto ama no uko jina butu ni mu a na ni chan ho okosa we wutiri mu eti senkofo ne say camera no omo pa wode ko jina ni mu na ko kama won eti bebere no asa o bebere no asa ama nkofo bi obue wo mo na fear delegates eti bebere no a ya ka tell say unko jina betting go for be shock pound munko jina camera ni mu me ne me chairman Saturday de mbu de nhira nya mama na November 4th say Saturday de no so mu ni mu ye bi mu say too obvious
But the yet and yet too obvious as how. I'm on a belly. What's over to? Oh, too obvious. Na meti TV ho na me hwe akasa mafo ni bi ohwe akukuruko sem wo mode kasa gagai udwin oni mu hu koma lanche nyoma ma eyiwe ne medoba katechie enyom no nyasem ketwa sebeti ho na me hwe mudi na me si edin enti nkofo yi I see because of say omo nante se ne ya nante but wo nante no utin sem ankrofo ka aka obi nya adwen sachira wo kwa wote ayi air condition mu nti wonte air condition do wa bie na suggestion bi say omo primacy in simplest way no nka NPP wo ma hwe election and research no ka de omo ma boys from grounds na munko e so be bisa na mo fa candidate ni nyina fa nko kire wo mo yes mun bisa ho na mo pe no ho na Ghana fo na nka munya se mo yi mo ni mo tai ba ko achi no munya ne sa kanu mum ye ho na Ghana fo genuinely omo pe say ye de ne ba 2024 o so mo na ebe to aba no ye de wonu gina ho ye de Ira Mahama gina ho a ye pese ye break 8 so that say na say nipa miuni hwan na mususu say ye de ne ba e simple break 8 no ansa na mo declarations bia ma ye den ma ye but enye sa na ehunu nti omo eto aba nyame ya dom a Saturday ene de bia beti se kwan ho a ye pede renso aso badwun o ye beto lolu fami me fo mi Jessica obetua obetua nti wo mo nwi hu biem omo nwi hu mienu that is if so called 8 no omo person mo break it but bia na they are not interested anymore Ira Mahama de ogbo ne na no twen won one favorite umu one be favorite one favorite umu one be ba one be ba yesuru one be ba ogbo ne na no sa na papa bi ka se candidate for no ya line no mo app ni nyina no ye oba ku bi wo mu a ohunu wo a oba wo nche menua wadidi akomode wo kakra kokopa aduane di da bi kakra kokopa aduane di kura de esan wan hwe conversation de obiem ma bi adwuma bi wa ha so betimi aprapra o se an o se bra mafawo bra be ye na de bia wa no ye oba ku bi nsusu wo ho no mo a ohunu good to see you good to see you good to see oh why hwe ma good to see you o chiacha wa no de waja ho anti wo chiacha obia okay enti ye oba ku bi wo ho no mo no oba otumi so nsa no akomo adwuma ye ye oba ku so ha ohunu wa good to see you good to see you and it's a good to see you jina ho na nia ono so mo adwuma a won so wo bede wo ho ejina ho o so na pa we hu ba bia wo kwa na say good to see you now pa e dey na won so anopa good to see you kate good to see you o say I don't like good to see you o mpe good to see you good to see you is one maka good to see you oh me zibana dia no bia good to see you me zibana good to see you ho na motivational speakers e duba bi kwa no mo yan hi na motivational speaker kwa ne adai enti delegates no bia na line delegates no they shouldn't go and vote for their favorite but they should go and vote for Obia or resonate to the Ghanaian individual on to na banko one side. Yes. Say me the den e hwa na me to akọ. Dangerous. Yeah, I say. And I see so said that stand akọ and sanko for na more based on policy. I am more pa. Cause obu party else me jai de ekoso nti obu party bi else me jai de ekoso nti no abe neutral. Sir. We neutral sana na no nam pa. Mo. Enti mama na ma say obi afra o se bra ne wo mpunu a obetumi akọ. But ya na o de wadwen. Pun de ye ayadwuma. Eno na your birthday afra Akaida Lai 1. Uye police ni Akaida Lai 1 eno na your birthday. Andra na Lai ni birthday. Yes. You can ho asem wa ha. Sound. Oh wow, that's good. That's Lai. Mu John ma tenten brand I say national security for. Then on your birthday, so happy belated birthday. Lai 1 Akaida. Ti nyame shop pa. Yeko mami na say neja yento aso e wo ha eno mo good to see you. Good to see you. Me good to see you. Good to see you. Good to see you dem dey den. Crash say bebre na wo to no relax. Never give up. And I say na
now to one na I did do team Debbie me nkondam enti wo de ope mama dwuma menye mama dwuma na menye and I'm say yes obi an line me ma kwa bia school time media school no no the BOC school no see there say no police ni o de eja ho sa nim girl bi so ano asa wa ben brutal bi bia exams obi twaye ni na and so a pharmacist sure one for we anya adwuma any good to see you people me say me pay good to see you ka fama me say time okay enti ebusia da bon krata mo so na twegu sima aduanan ebienu 42 minutes after 8 ma yemfa sedan confirm ma kwaku enin kusi bu adumo no ene maame akwia janewa se omobeka yen ho ayede da bon krata mo boso no de ema wo me pacho ye to aso na ya hye yen komobo no ase ye be hye ase akwa ahoma ne so na ye di enkomo kama enu nti dia ya no si wo ho sisi ye no eye NPP wo mo abato nyankopon ya adoma wo chinechi ebe baso no anopai ye behwe na ya spend some time kakra ewo ho ne ye ne wo mo nkrofo ni bi abonkomo candidate ni bi akasa manfo no abo enkomo ni nti ya no ahye ne nso de amame ma yenkwa ahoma ne so na ye ne engineer Edmond Yirenchi Fianko ono ena waye acting director for engineering National Communication Authority yene nkobo enkomo yirat yenkan kan FM sunye Maakye na apumbo ko de okay etiefo nyina nso eje wo so wadaroma ya na wapagya onimu kakra nso e de amayen anopa de eba wo nchen a yenya ne ntie se National Communication Authority mode the friend said digital audio broadcasting e de eba wadaroma eno na ye de ba de na de be reporting e na mode ba be ye wadaroma yo nti sane asisi anopa etiefo ina etie omuti anwo FM radio so na FM radio na sound broadcasting na mum eno ye analog nti ne digital form na ye de ba no digital sound broadcasting nti digital audio broadcasting technology na kwanya digital form itimi edit radio sana yiti ya maybe we be say na incident na FM na fe di we so ba say mo station oversha frequency ni nya no enough form see Ghana higher stations are authorized for 700 na mo frequencies na the FM no if you 87.5 it could do 108 megahertz if you be am ka ho nti ya chiche aye no kakra dan no play games repeat your baby ama see ya pem nti banko for so that so apply for so that so episode will be station on me nti yentimi enya frequency ema ni pa bebre but yes akwanya ebitime improve situation no the digital audio broadcasting yakeka stations trial yakeka stations do mochi album na for frequency back so and the transmitter back so that one the more station more frequency and more transmitter the ejma it which means the digital no frequency no use no more efficient and nothing na you say the moon person muna the social the shesenia ebeboa nti be busumi si enda ye nimu e be si ye ne steady ni amana fi ya fa ho aye hihye e kwan a ya fi ye de betudwa na fi stations ni nyina so etimi enya ho mfaso okay enti na je say ye te dia wo kirekire mu kire na se a uyi sa frequency no edisi nchen a yemfa say Ahenkan FM ya ye transmit on 93.3 frequency modulation no semi one kran a metimi asenti but enye true frequency no na mum sa digital audio broadcasting no sa netie okay sisi ande mu nyamba so yemfa mo emba yes me aware ba na me use eno as an example na mum say ye na se mo baso a eno so ye decision a
the best stakeholder engagement. They conclude whether they get on. You bit mama will be higher national. As soon as you bit mama, be my national, maybe my regional. Okay, I say. You know, that decisions the young year. But test I you ever see prove say a possible say station be the my idea more to try no so no. Accra and na Kumasi no. Omo nyina de tie omo emia ba bi ni emia menu ni na. Nti Accra stations na direct e tie omo Kumasi e wo die bi ni so. Na Kumasi stations we tie omo direct e wo both Kumasi and Nkran nyina. Nti na wo kan example na mama no e no kre if in Shishayano, if you test and I say, Yama Quina stations in Uncle, baby, and that's what will happen. I see. And on a baby to say already on my tuning modern gun and it's annual man, a quite any fast with you, Sabi, BB Sap, Pepe, Bay. We know a bear to send ya a choir, your faso 80 FM, and to say you already set. Yeah, can say amount for Ukoto reduce set Nanzia, Shishenia, a sounds apart from FM, no, a sign supporting DAB plus. DAB plus. If you reduce set a supporting DAB plus, which is a digital standard now. Now, Yawa Day we see here car dealers and electronics dealers. Could you say a better more standard, no matter no funny amount. I'm funny ama my first annual manacam. Now, into home theater, any idea in the FM one, almost at the DAB in the Swakam. As you see, I know Baker sends in the car, we car adapters. I'll be to me a connect Yama audio system. I'm waiting to receive DAB no ever come. Into so we are phones with the and yeah, popular. But I know so bad, I don't know a direct. And yes, to send you we tuning, you know. Data and our debate. But I would tell over the direct over the air. Oh, okay. Okay, and I just say because of say a trial Nintendo more shots here from radio set and Kasankasa. It's not make us a signal on the hour. And she over to me the radio set, but not make us about radio set. I was a support DAB plus. Okay. In inside the Duana be Nicrom. Intina ya Fred dealers no ne omo tonton intima kom ne so mo text ya dia Fred shi omo high sense e shi omo intino minim se enke no wo se oga ko showroom ni ade no omo di biaba. Oh, okay. Okay. The service no enya mbaya infa so bia no so bi betobi eno intina ani e pese e ready service no be available no afi abom nkae no mo so ashase e de oh, okay. And for now, I'm going to try out. Yam fan say be a me Kumasi. Me pese me tie Peace FM. Meet me at tie ni street. Using sa DAB no. Oh, Kumasi. In fact, I'm penning back over to Kumasi. And I don't know my energy if say, oh, you should be an do Kumasi. So tonight, Jim, do Kumasi. I will see the same show. Oh, I see. Now, and on Ekoba San when Conco far to say conflict kakram fama na conflict in terms of stations, you know, way because you did yaba me deal with an human. Until I make us say, Sashi say, you know, we see we a trial to show, say, okay, possible for us to do that. But the better stakeholder engagement, any other. And some you be say, oh, my example, the movie station, and I make us say, you trial, not policy framework, and I obey. The Jitu say, Yan Sa, the Bayanisa, but Munina Gentry, ever. Matuasi. Because Yamutayano, and you say, we okay. Matthias, Matthias, now what are mo stations ya hin na mo choose wo mo do mo yes trial yi mo consider regions and mo should I selected ones be pe because service no Accra service no Accra Accra station 11 and Kumasi station 7 and
I just say Easton any I can actually because service me in the hospital here. I don't know if you get me. Matewas here. Because you're true, that's Easton, the transmitter for her. That was here, the Easton station here. Eka I see. Eti for now na munyam peke Eastern stations bia no. Ebia me so me wo favorite program. Send your boss no one dey. Me pese me tie but station no Accra. Me use AD bini bi wo ha no mo me metimi atie. Bampa say isi ano patomo station wo efa. Yen dey wo Achema Boabo, Achema Odan ayi mpesua so. Okay, we dey Ahenkan station. Yes. Okay, it's a signal no in Bedua, and the CCR no chair, Avia empty, but peace also. But it was your and CCR can. You better stay how far the whole Eastern region, but I would sure say if it do because transmitter no are junk with it. So people know so are junk with it. It is a 3 more. I say, yeah, you did or what every and I will be more. Oh, okay. All right. And you are my trial year more for how many months or year? At least the first instance, you see, 6 months. I actually paying for say, yeah, then I have on the Yaman and Trasuka Craswa, and also the Venesa. Okay. Away from that, yes, I am yes, Mopesam introduce you 5G. Any other 4G and be a buama businesses and society me bumi or Ghana. I mean, so we a preview to and Chimuka cry what one is saying. I know the Minister of Communications and I can't ask them. I don't know, policy maker, but as you can say, Yentinenka. She confirms say, on the Vivia to Krat also Abano. Yintimi and Camibia myself. If you say, on an obey policy, no. So, if a policy in the age, no more implement it. Policy direction. Okay, Nyamini Pama, Yanasi, Nayan Fancy Hanamu Bibi any ever sign about when champion. All right, Inti an engineer Edmond Yirinchi Fianco, acting director of Engineering National Communication Authority, and Yerene Kotuchin and Komono. Na osan osofu nti utie ne kasa kra no a umsi abotire wo mu a ne ne yeken keka ho a yeda na se ne enchiremu nti that is it we no digital audio broadcasting DAB eno ne wo mo nhyehyɛ foforo mo de aba nti o mo kyerɛ sɛ wokoto radio set no atie wokoto radio set na for now o 16 region yenka ho nti Kumase Greater Kumasi and a Greater Accra and a omo trial no. Nti ukoto radio set na a free sabre ko nyina no se mpanimfo di tumu and one so better kise radio set no ya wo part bi wo ha ya indicate say digital audio broadcasting but omo ntro ne sa ebeye DAB plus keke ne wo ho se wo bi a sa wo mo trial na omo ye no onso betumi I enjoy ebi but we no ye for Kumase any encrying for now akire yi MC enum nyina so